dan. Dobar dan. Poštovanje, gospodin ministar. Može Bog, kako ste? Ste dobro? Dobro, vi? Poštovanje, Evo. kako ste vi? Poštovanje, kako Dobar ste? dan, moje poštovanje. Izvolite. Evo, Što ste odvojili vreme, ja vas neću dugo zadržavati. eto vam poslani. Pa dobro. Šta reći o jednoj instituciji koja postoji i radi punih 15 godina. Teško je zadovoljiti sve potrebe ljudi, naročito što mi nemamo stalnog donatora. Nisam bio u potpunosti upoznat sa svim onim što vi radite, ali jesam većim delom. I to dosta pomaže i nama, ja bih rekao, onom poslu koji mi imamo kao institucije. I znamo kako narod teško živi. Nedavno smo razgovarali na temu narodne kuhinje, narodnih kuhinja, potrebi, recimo, u nekim sredinama u kojima nema, postoji potreba i tako dalje, mogućnosti da to nekako razvijemo. Sama činjenica da postoji potreba za jednom takvom organizacijom govori da narod teško živi.